musidɓe haray ko andintingol on hunde wotere ko mo suuɗima fure yaw habboɗamo ka berɗe en yii ɓatakurundu senirde waɗi no en yii jama o mo kala yalti woli wikeno mo kala yalti wowli en ala landade hande kadi hay goto avi muɗum par ce que mo kala wowli joni noon on yii deuxiéme plan maɓɓe mo ɓe waɗi on par ce que mo kala no jiɓi mo kala no humpa andugol ko num fewndi on yiiɗo Mamady Doumbouya e hoore koko nawni ɗo fof e hoore koko felliti ɗo o nabata ɗum ɗo joni noon o ƴetti Mohamed Amin Camara o waɗimo chef d'état major particulier makko joni noon iɗen andi Ibrahima Sori Bangoura eno to iɗen andi officier ɓe buy neɓuɓe ka hoore nino toon deeƴuɓe kadi ko tawtan ɓe ala probléme mais joni o yi kanko Mamady Doumbouya wi que ya crise de confiance au palais présidentiel joni o ƴetti Mohamed Amin Camara o nomimo chef d'état major particulier joni noon iɗon andi fewno ka fewndiɗen ɗo jama o fof hino felliti Mamady Doumbouya o naɓata jam e kadi ɓaytum jama o fof holnomo le 5 septembre 2021 en sikkunomo ko neɗɗo moƴƴuɗo en sikkunomo ko neɗɗo gayno haaju en salnunomo mawba o yaltitani en salire ɓe naɓata jam haray noon musidɓe ko andintingol o hunde wotere panique total ko tawata ɓe naɓata ɓe wawata kadi fokkintinde hay koko ɓe heɓi ɗo Mamady Doumbouya so iwiɗo remplace o mo ko selludalen yo wonu ɗum onon kadi ande ɗum noon famu ɗum noon sikkuɓe ɓen ɗo lannila wade mi wowluno suuva mini immoɗe daro ɗon darito ɗo et puis kadi nduɓata kurundu ɓe yaltini ɗo hanki koɓe wi ɗon ɓe waɗan Mamady Doumbouya fanga damma ɓe waɗanmo biredi ɓe waɗanmo guluria ɓe waɗanmo honne onum ɓe waɗa sacrifice ɓe waɗanamo torare Allah ɗum ka église ji e ka jamiaje fof muɗum mais yaltanomi waɗi sorti alerte hanki ɗum ko hande ɓe duwa wadde ɗum mais si Allahu lano jaaɓi ɓe waɗata joni noon ko mi mari komi andintan hunde wotere ɗo par ce que joni mo kala no jiiɗi andude ko honno waɗata mo kala no jiiɗi andude vraiment est ce que ko gonga ka ko fenade on fo moyɗi on ɗo rendi fi Mamady ko gayno ɗum c'est fini pour lui il est fini kanko on c'est bon fi makko mapinala min ay ɓe yimɓe hande kadi jooɗiɓe ɗo sikkuɓe ɓen kamɓe si Mamady Doumbouya wi ɗon fi ɓe waɗa chef d'état major particulier ma ɓe waɗa chef d'état major général des armées ma ko kamɓe woni ka assemblée nationale ma ko kamɓe woni ka GFS ko kamɓe woni ka gendarmerie kala iwɗo ɗo hooliɗo innuɗo fi Mamady Doumbouya wi o wawa hikkade ɗon o ɓuttinta ɓe yetti noon par ce que ɓe wi constitution ta e siru mesure mo ɓe waɗi on ɓe inni wata goto violu ko yinete kon constitution maɓɓe on joni noon haare ko kamɓe yewtata fi muɗum ɓayi ɓe préparé plan ji maɓɓe ɗi neeɓi ko ɓe préparé plan ji maɓɓe ɗi par ce que ɓe yaltoɓe ɗo fof finance caution Mamady Doumbouya o wawali taw hay timminde hitande guila o jooɗi ɗo joni noon iɗon felliti o wata timminde hay ɗi duuɓi jeɗɗo saka fere inne goɗɗum joni onon konno fo wawirta on sikkude ɗum ɗo wawa juutude hiɗon andi penale makko ɗi jama holinamo o respectale ɗon andi kono ɓuuri ulɓinade koko ari ɗon o huuɗi Allah noddimo e nde moƴƴere o respectale parole makko ko probléme o fof no ko kanko e Allah mari de probléme Allah kadi naɓaymo kadi ko nabi ɗon Firawna kadi ɗum yownu ko andi kala noon kadi sikkuɗo kadi ko sama kala sikkiti ɗo yo yawo tawteyaɓe yo yaw few haray an o mais yarlike ma kadi iwɓe ɓen fof ka opposition iwɓe ɓen ɓawa présidentiel dalen yehi min falaka fimoɗo hande min falaka fimoɗo janggo yo Allah naɓu don e Mamady Doumbouya no naɓiri noon Firawna ɗum yownu ko anduɗon ɓe falama e fennude ɓatakurundu ɓe waɗi noon fi waɗangol Mamady Doumbouya sadaka ɓe falama fennude ɗum mi sikka ɓe yalti ɓe respecti ko min wowli ko min inni Mamady Doumbouya mo nawni ɓe yaltoyeɗo kadi ɓe c'est fini pour Mamady Doumbouya hande kadi il ne plus ɓe yaltoye kamɓe tikiri ɓe wolane on mi wolana en on deñande minni mi aroyeɗo mi wolana on ɓe yaltina e kamɓe tikiri ɓatakoro ko ɗum ɓe yaltini ɗo ɓe inni Mamady sella ɓe waɗanmo duwa fino ittala cellal makko ngam si tawino ko fenande men jokkuno ɗiɗo fof ko honno menen min wawirta andude ɗi si tawi ko arugol tun wowla est ce que ɗiɗo min andayno ɗiɗo mais vi que wonɓe men ɓen kadi yewtoy kadi ko tonguy kadi ɓe woni min wowlata inde maɓɓe jamais par ce que ɓe andi menen meɗen andi joni kono mi mari ko mi wiyata jama préparé ɗe on fof moɗon préparé jawle moɗon en par ce que ɗon andi hunde ɓorta ko ni si Mamady Doumbouya iwi ɗon sus selludale no arde ka palais présidentiel ɗum ko ɗum faalaɗo yo jaɓu mo faala kota jaɓu kono si Allah wala no jaɓi Allah okka e mo laamu ngu par ce que ko kanko hoolani ni ko kanko duwa ardade ko kanko duwa wadde leydi meɗen e leydi salia ko kanko duwa wadde leydi meɗen e leydi nunɗudi kanko duwa développude ɗum pays men raɓɓude ɗum ko tawata hande jawle ɗe no ɓuuri hay ɗuɗde hay population wakkilo ɗen jonnidire juuɗe meɗen ne si Allah wala no jaɓi Allah walla en wata en amu wata en décourage woni ɓe haalirno 2020 ɓe inni en wallen fi laamu ɓe ala ko ɓe sakkake en fi Alpha Condé décidi accitata laamu ngu ɓeyɗe gandile ko sellu gañino joni noon fewndo ɗo ɓeɗo financenoɓe Mamady Doumbouya ko ɓeyni ko les erreurs du passé a déjà répété donc koɓe wino koɓe financi caution Mamady Doumbouya ha hitande wawal taw temminde itti sikke yawgo duuɓi ɗiɗi na ala fere duuɓi jeɗɗi haray ko sama kala ɓe jokki wakkilo ɗe Mamady nomi Mohamed Amin Camara chef d'état major particulier présidentiel donc o nomimo ɗon hoolagol makko oɗo wawa remplace gol mo occupe ɗo poste ji ɗe fof
ɓe yiɗo ɓe waɗi conseil des ministres ɗi photoji ɗon no yiɗi ɗo mi wolanam précisément neebi ko ɓe waɗi o ɗi photoji ɓe sikkay noon go kadi ko sama kala ɓe waɗa ɗi photoji wono ñalormare ni avant que o yiwde o yaade ka hôpital ma ɓe waɗa ɗi wono hanki yecci hanki ni hara ko hande ɗi duwa yaltinede ɓe ko plan mawɗana ɗon andi Mamadi Dumbo yaltino ɗo plein 14h waɗi live hari ɓe publie live on e 23h kaka 22h innugol ko ɗon e ɗon direct on waɗa alors que ɗe gandi ko sama kala ko enregistrement ɓe jogi woloɗe hoɗɗo ɗon si Allah no jaɓi en dégage e fiiɓe yo Allah kadi naɓuɓe kadi Mamadi ko kanko e Allah mariɗi probléme kanko e nde alqouranare mariɗi probléme nde alqouranare ko laaɓunde nde kala fijirɗo mi fimare Allah bonna e fi makko assalamu aleykum wa rahmatullahi